Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa semua para kekasih-kekasihnya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholati wal Ahmad Fahtani Musa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salaruhi sedaya urip sinten ulanggil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbirini nyeritakake on sira anis sifati ingsun saking pira-pira sifat mustahilati kang muhal allatina kang ora persifatan la yattasifu biha sapa Allah kelawan sifat maula sapa bendoro subhanahu wa ta'ala subhana Allah subhanahu wa ta'ala asifatu piro-piro sifat mustahilatu kang muhal fi haqqi ing dalam hak Allah Ta'ala ay alladzi la yumkinu tegese sifat kang ora mungkin sapa Allah ay yatasifu ing nyento persifatan biha yahyal adamu
sapa Allah kelawan alati ya sifat iku ora ana wal khudusu lan anyar wal fana'u lan rusak wal muma salatu lan madani lil hawadisi maring pira-pira barang kang anyar wal ihtiyaju lan butuhe Allah li ghairi maring liyane Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa wujuduhu lan wujude syariki wal fajzu sekutune lan apese wal karahatu lan kasyarahe ayyuku unsaiin tegese tumibane suci-suci pira bigairin kelawan tanpa iradati lan kersane Allah wal jahlu lan butu wal masba'u dzalika lan sepadane Allah mengkono-mengkono kabeh wa inna mastahalla lan pestine dadi muhal tisofu biha apa persifatan Allah kelawan kabeh li annaha krana sak temene kabeh sifatu iku pira-pira nuksonin sifat kang kurang wal maula hale utawi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala la iku ora yatasifu kerisipatan sopa al ila bisifatil kamali angin kelawan pira-pira sifat kang sempurna kamal. Coba terangno sifat-sifat kang muhal kang Allah Ta'ala ora nganti persifatan mahu sifat kang muhal kanggone hak ke Allah Ta'ala artine sifat kang ora mungkin Allah persifatan sifat mau yaiku sifat Adam artine muhal Allah Ta'ala iku ora ana sifatan khusus artine muhal yen Allah Ta'ala iku persifatan anyar sifat fana. Sebenarnya yang fana itu kita makhluk ya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kitanya yang fana. Secara tauhid, secara hakikatnya yang fana itu adalah kita. Yang hidup sing urip itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tumibane urip iku sing urip iku Gusti Allah, sing maha urip iku Gusti Allah. Fana ya, fana artine muhal Allah Ta'ala iku persifatan rusak. Ora ono, hanya yang secara hakikatnya itu yang ora ono itu kitanya, makhluknya. Yang ada hanya Allah. Yang maha hidup hanyalah Allah. Kalau kita tidak ada yang maha urip, maha hidup, kita juga tidak ada. Ibaratnya kayak patung. Karena adanya hidup, adanya Allah, adanya ruh, kita ada. Sifat mumassalu lil hawadisi artinya mukhaliyan Allah Ta'ala iku persifatan madani, perkara kang anyar sifat ihtiyajul ghairi subhanahu wa ta'ala mukhalluyan Allah Ta'ala hajat maring liyane sifat wujud syariki artine mukhaliyan Allah Ta'ala iku ana sekuton sifat ajase artine mukhaliyan Allah Ta'ala iku persifatan apes sifate karohat artine mukhaliyan Allah Ta'ala iku dan serek maksude mukhal tumiba siji perkara tanpa kersane Allah Ta'ala sifat jahil artine muhalu yen Allah Ta'ala iku dudu lan sifat kang ngempeni sifat mau pestine oleh
Mohal Allah bersifatan sifat mau mergai sifatan mau minangka sifat kanggungan tuh mengko Allah subhanahu wa ta'ala ora patur bersifatan angin sifat kang sempurna. Kang duweni sifat sempurna iku sapa ya Gusti Allah Maha sempurna, Maha segalane, Maha sing duweni wasama wati wal ardi, sing duweni langit bumi, sing duweni badan jasadiah, badan ruhaniyate iki namung Gusti Allah. Jadi ini bagaimana caranya kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab surat Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Kahfi, ilahun wahid, kembali kepada ilahun wahid, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha sempurna. Kalau kita kembali kepada Allah maupun masih hidup maupun sudah meninggal, itu kita diberi kesempurnaan kepada Allah, karena sifat jaiz afalnya itu ada di kita semua. Maka dari itu kita harus paham ilmunya, paham amaliyahnya, paham lakunya, supaya kita itu bertemu kepada Allah, liqa kepada Allah. Nah, supaya kita itu senang mengaji, ya, senang beribadah. Rasanya ibadah itu tahu, bukan hanya sekedar ibadah, tapi betul-betul liqa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kepada Allah, sehingga kita menikmati ibadah itu tadi, ketemu yang maha sempurna. Siapa yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita di sini sama-sama belajar, ya, sama-sama mengaji. Nah, tidak ada guru, tidak ada murid. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat, barokah, ya, ilmu yang mendapat ridhonya Allah, dijadikan jalan jarum Allah Subhanahu wa taala, selalu membimbing kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Alhamdulillah.